السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadislar o'quvimizni davom etamiz. Hamda 1017 hadis. An ibn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anhuma xabar ta qala li Rasulullah bir vaqt anga Allohning elchisi aytdi sallallohu alayhi va sallam ghadatal aqabati wa huwa waqifun ala rahilatihi hatil qutli. Yani Allohning elchisi İbn Abbasqa ertan tosh irg'itasi kunni yani Haj kunni bu kishilar Muzdalifada qo'ngandan so'ng ertadan qayerga boralar? Jamaratga boralar. 7 tosh irg'italar. Tosh irg'italar ham bir tosh irg'itu narsa bir zo'r gunohni kechiradi. Ham shu tosh irg'itasi kunni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining diyasida o'tirib Ibn Abbasqa ayta, "Menga toshlar jiyib olib keladi." Ya'ni irg'itirgan. Qayda bular bu vaqtda? Muzdalifada. فلقدت له خصيات هن خصل خزف فوضعهن في يده. Hamin ana fasol, hamin ana taşlar cevap kelindi. Ham bu taşların zorluğu fasol yarması hadlı. Fasol yarması hadlı. Yakınca şunun kadar. Fasol yarması hadlı. Yani vakt taşlar. Hamanın koluna verdim, koydum. Fakale bi amsali haulay marratayn. Ham Peygamberimiz bu taşlarını görüp ayı naq şundaylar deydi. Naq şundaylar kerak deydi. İki kitap qirayta. وقال بيده فأشار يحيى أخذ الرواة أنه رفعها وقال هم şöyle bir hadis tapşırışı ayta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şu kulların götürüp ayta ve iyyakum vel gulu fid din. Yani sahabelerge ayta dinde artıklıktan yani fanatizmdan tirelmanga dinde artıklıktan yani fanatizmdan saklanıgız dey. Fe innema ahlaka men kana qablakum el-ghulu fid-din. Şunlukta sizge kadar bulganlarını dindagi artıklık nerse işledi? Dindagi artıklık halak etti dey. Sizge kadar bulganlarını dindagi artıklık halak etti dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tayyip. Bu hadisni şarh yasaganda Zeyd ibn Muhammad ibn Hadi rahimahullah ayta Hazal hadisu fihi bayanun meşruğiyeti ramyil cemari bil hasa ke hasal has. Bu hadiste yani Haj vaqtida tosh irg'ituning dindan bo'lgan hoj qiluvchi yo'llardan bo'luvina dalil bo'lib turadi. Ham bu toshlar nendey? Aytganimcha zo'r tugul, fasol zo'rlig'ida. Waqwa hasan sag'iratun turma biha al-jamarat. Ham bu vaqt toshlar, shu toshlarni hoj kunda kishilar jamaratda shuni atalar. والنبي صلى الله عليه وسلم لقط له ابن عباس رضي الله عنه 7 خصيات فقط من مزدلفة الصباح المبيت بها. Haminde ibn Abbas Muzdalifada qo'ngandan so'ng shunda payg'ambarimizga toshlar jiyib beradi. Erta bilan liyarmiya biha jamratal aqaba. Nish narsa shun dedik? Jamaratda otirish uchun. Va amma baqiyatu ayyamina wa hiya ayyamu tashriq. Haminde şu kunni Muzdalifadan qo'ngandan so'ng hojilar jamaratga borib tosh otalar, shundan so'ng tavof qilib, shundan so'ng sariq shavalar, shundan so'ng tavof qilib, chechlarini oldirardan qaytalar, kiri Minaga qaytalar. Ham Minada 3 kun shloyi qismlar o'tira, 3 kun qolib, shu 3 kunda borib nishilar tosh otalar. Tosh otalar. Min ayyami makanin kana jama مشروعية فتؤخذ الخصاء لرمي الجمرات من أي مكان كان من ميناء وغيره. Ham şu jamaratda tosh irg'itish uchun toshni qo'yin osonda bo'ladi. Muzdalifadan osonda bo'ladi. Minada bo'lganda Minadan osonda bo'ladi. Hatto shloy masalan hojga borgan kishi bilan Minadan so'ng jamaratga tosh otirga borganda dag'in
Юлда ул ташлар тулган. Хәтта җәмәгатькә килеп җитәр алдыннан ташлар тулган. Шуннан тизенә җидене җыеп аласың даган и барып атасың. Кайбер кешеләр аны уйлыйлар ялгыш фикер белән, аны ниндидер махсус урында җыярга кирәк дип. Шуннан соң ул ташларны жуалар, әллә ничектәләр, бутылкага тутыралар, шунда ягъни бик зур мәшәкать ясыйлар һәм буларның берсе дә бу хәлнең берсе дә диндә юк. Әйе. Көн сайын 7 таш ыргытыла. Барган сайын 7 таш һәм бер ничек? Каян? Нигә? Таyyib. Шулай дигәнме? Шулай шейх әйтә, "Ва фил хадиси далилун", ягъни зур ташлар түгел. Кайбер кешеләр зур ташлар атар, кайбер кешеләр аяк киемнәрен ыргыталар. Һәм шулай ялгыш фикерләрдән булып тора, кешеләр анда таш атып шайтанны кыйныйбыз дип уйлыйлар. Юк, бу дөрес түгел. Таш атып, имеш анда шайтан бәйләнеп куйган һәм шул шайтанны кыйныйбыз дип анда сүгенә ташлар атар, аяк киемнәр атар. Бу барысы да ялгышлык. Ялгышлык. Безгә килгән җәмгыятьтә таш ыргытабыз ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай эшләгән һәм инде безгә килгәнчә динебездә һәрбер таш өчен нәрсә? Бер зур гынах, үлем гынахлары, зур гынах кичерелә. Баракаллаһу фикум. وفي الحديث دليل على وجوب الاعتدال والوسطية في الدين الإسلام. Һәм иң мөһим мәсьәләләрнең берсе утыра. Бу хадистә диндәге уртаклык. Диндәге уртаклык кеше урталыкта булырга тиеш. Бер шиктән икенче шиктән китергә тиеш түгел. Артыклыкка да шулай кимчелеккә. لأن الوسطية مدح الله بها هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Allah subhanahu taala әйтә, без дип бу өммәтне урта өммәт итеп ясадык. Урталык, уртачык, уртада булган өммәт итеп ясадык. Әй гудулан ва хияран ва ягъни гудулан ва хияран һәм шейх әйтә нәрсә ул гудулан ва хияран? Ал-гудул вал хияр хумуллази ла юфарритуна ва ла яглун. Ягъни урталык нәрсә ул? Бер шиктән икенче шиккә китми. Бәлкум васат, интабих, тыңлагыз, бәлкум васат бәйнәл гали вал хафи ва лейсухум бигулатан фи диниллаһи фаятаджавазуна ал-хад. Yani нәрсә ул артыклык дин. Фи хадис дәлил ала вуҗуб al-и'тидал васатиyyati фи дин al-ислам. Шулай бу хадистә иң мөһим нәрсә ул да булса диндә булган урталык. لأن الوسطية مدح الله بها هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля урталыкны мактап итеп Коръәндә нәрсә дип әйтә? Без шулай итеп бу динне, бу уммәтне урта уммәт итеп ясадык ди. Әй гудулан ва хияран ва гудулан вал хиярахум وخياركم الذي لا يفرطون ولا يغلون بل هم وسط بين الغالي والخافي. Yani bu урталык нәрсә? Артыклыкка бирелү һәм кимчелеккә бирелүнең уртасында була. فليسهم بغلات في الدين الله فيتجاوزون الحد. Һәм алар диндә артыклыкка бирелмиләр. Yani Аллаһ куйган шикләрдән узмыйлар. Allah куйган шикләрдән узмыйлар. Валейсу джафатан фаяқсируна ганил ваҗибати вал машруати фи дин ал-ислам. Һәм шулай кимчелеккә бирмиләр ничек? Аллаһ шәригатьтә куйган нәрсәләргә салкын карамыйлар. Аллаһ ваҗиб куйган нәрсәләргә салкын карамыйлар. Шулай Аллаһ сөннәт итеп куйган нәрсәләргә салкын итеп карамыйлар. Yani бер шиктән икенче шиккә бирелмиләр дидек. Баракаллаһу фикум. Таyyib. Шуңа күрә кыскача әйткәндә нәрсә ул урталык? Нәрсә ул диндә булган урталык? Диндә булган урталык ул Аллаһ куйган шикләрне узмау. Җиңелме? Аллаһ куйган шикләрне узмау. Бер нәрсә дә уйлап табарга кирәк түгел. Бер нинди яңа нәрсә уйлап табарга кирәк түгел. Аллаһ ваҗиб дип әйтте икән, димәк бу нәрсә ваҗиб. Аллаһ сөннәт дип әйтте икән, Пәйгамбәрбез сөннәт дип әйтте икән, бу димәк бу нәрсә? Димәк бу сөннәт. Аллаһ субханаһу тааля мубах дип әйтте икән, разрешено, рөхсәт ителгән. Димәк бу рөхсәт ителгән, бу сөннәт түгел, ваҗиб түгел. Аллаһ харам дип әйтте икән, димәк бу харам.
Demek bu haram işlere yaramay. Allah makruh deb aytdi ekan, demek bu makruh. Yani Allah qo'ygan shiklarni uzmau. Allah belgilagan shiklarni uzmau. Shunga ko'ra misol keltiramiz. Masalan, narsa o shiklarni uzu. Narsa o shiklarni uzu. Bigrakda bid'at ahillarida taralgan ko'rinish. Narsa o? Bid'at ahillarida o'zlarining havolari ortidan yuruvchi kishilar taralgan. Allah sünnet deb qo'ygan, Allah yengillaytgan narsalar narsa avraytalar. Allah qat'iy, ya'ni qat'iy qo'ygan, vojib etib qo'ygan, farz etib qo'ygan narsalarni yengillaytalar. Yengillaytalar. Misol uchun, masx masalan. Masx. Oyoqqa, noskiga, oyoq kiyimini, ya'ni noskiga, oyoq kiyimini masx qilib. Oyoqqa tugul, noskiga, oyoq kiyimini masx qilib. Sünnetde kelganmi? Kelgan. Bunga dalil bor, sahih hadislar bor. Bunga dalil bor, sahih hadislar bor. Hatta Abu Hanifa radhiyallohu rahimahullah o'lir oldidan bu hadisni qabul etadi. Narsa kishilarga masx qilirga tiyalar. Narsa bu? G'ulu, ortiqlik. Yarar, ikkinchi masala. Nisho? Namozni qisqartib masalan. Bizning sunnatimizda kelganmi namozni qisqartib safarda? Namozni qisqartiblar. Endi boshqa masalan, Alloh subhanahu taolo masalan sunnat namozni qo'ydi. Sunnat namozni masalan o'tilaysan ekan o'qiysan. Ya'ni bo'ldira olsan o'qiysan, bo'ldira olmasan kishi o'zidan gunoh olmaydi. Sunnat namozni o'qirga kishiga vojib yasaylar. Vojib etalar. Ya'ni sunnat amalni o'targa kishilarga vojib ishlar, avraytalar. Akirisincha Allah Teala farz deb qo'ygan narsani o'tamasga qo'shalar. Masalan, Alloh subhanahu taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam soqolni o'stirga qo'shdi. Soqolni jibarkish vojib etib aytdi. Narsa soqolni qisqartalar. Bu vojib tugul deb aytadilar. Ya'ni Alloh qo'ygan shiklarni, Alloh belgilagan shiklarni uzalar. Toyib, keyin taralgan misollardan mazhab masalasi, ya'ni mazhab masalasida shiklarni uzalar. Nishik uzalar? Mazhabni vojib etib yozsalar kishilarga. Agar sen bu mazhabdan tugul ekan, demak sening dining durust tugul. Bu narsa mazhab masalasida o'sha mazhabning g'olimlarini ortiqlik ko'rsatuv. Mazhab masalasida ya'ni ikkinchi bir shik mazhabni butunlay qabul etmaylar. Mazhabni durust tugul deylar. Mensi kiri oxir shik. Shunga ko'ra bu masalada o'rtoqlik nishik bo'lar? Mazhab alhamdulillah bizning buyuk g'olimlarimiz tirishgan, ularning o'qigan maktablarining narsa yo'li. Ham kimda kim shu mazhab bo'yicha dinni o'rganar ekan, alhamdulillah bek yaxshi. Chunki anga g'olimlar yengillaytgan, jig'on, hadislar, oyatlar jiyib, fiqh bilan shu g'ibodatni anlatib berganlar. Lekin payg'ambarimizdan sahih hadis kelayotgan bu mazhabga qarshi keluvchi bu vaqtda kishi narsa mazhab ortidan yarami, ya'ni payg'ambarimizning hadisi ortidan yarami. Payg'ambarimizning hadisi ortidan yarami. Mana bu o'rtoqlik mazhab masalasida, shunday avliyalar masalasida, dindir avliya masalan g'ibodat qilishi, kishilar ham g'ibodat qila boshlar. Bu narsa avliyalar masalasida ortiqlik payg'ambarlar masalasida masalan bilamiz, bizga qadar bo'lgan dinlarda kishilar o'zlarining payg'ambarlarini g'ibodat qilalar. Payg'ambarni Allohning o'g'li deb aytalar. Bu narsa payg'ambarda ortiqlik. Hatto bugungi kunda kishilar bizning payg'ambarimizga degan g'ibodat qilalar, ondan so'raylar, ondan duo so'raylar, ondan shafaat boshqa narsalar so'raylar, Alloh tiriltini so'raylar. Bu narsa bizning payg'ambarimizda ortiqlik. Alloh subhanahu taolo aytgan narsa dedi payg'ambarimiz to'g'risida. U dedi, Allohning payg'ambari ham quli. La yamliku, payg'ambar dedi, men la amliku ala nafsi shay'an. Men hatto o'zimga bir narsada bo'ldira olmayman deydi. Bortik Alloh bermasagina. Shunga ko'ra biz narsa deymiz, payg'ambari ol, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari, elchisi ham quli, ham eng yaxshi payg'ambarlarning birisi. Ham endi u Allohning yaratgan bandasi, ham u Allohdan boshqa zarar da keltira olmay, yaxshilik da keltira olmay, bortik Allohga keltira yaxshilikni, foydani, zararni. Hozir payg'ambarimiz o'lgan, u tim bo'lib bigrakdan, ya'ni bizim bilan bunda yo'q. Qoida Alloh qarshida o'ni bigrakda bir nindi foyda
китерә алмый безгә баракалла фикум. Бу инде шушы уртаклык һәм кимчелек арасында без чикләр уздырдык. Әйе, нәрсә? Кычкырып әйт. Нан. Әйе, җәзакаллаһу хәйран. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте нәрсә? Әгәр кайбер кешеләр әйтләр, пәйгамбәрбез яшерен нәрсәләрне белә дип. Яшерен нәрсәләрне белә дип әйтәләр. Юк, пәйгамбәрбез нәрсә ди? Әгәр мин яшерен нәрсәләрне белсәм ди, үземә яхшылыкны арттырыр идем ди. Үземә бу дөньяда булган яхшылыкны арттырыр идем ди. Баракаллаһу фикум. Аллаһу а'лам.